Ki khubor ka bate se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdop ying jongpi. Komisi Bentah ban Pak Budi ni Shibun ke projek Shna Surak, hapa West Khasi Hills District, keseng Hinyotep Youth Council, West Khasi Hills District, haka Sautrik Urisau Arajar Pausau, kadait penyekendo UMP ke Shillong, Dr. Ricky A.J. Singkon, haka jingan Poi Jang-u, Syariangdo, Mau Shinrut Civil Subdivision. Haka tiga jingan kendo ke HYC kala IT Ru, ya kedor khas UMP, kalau Shibun ligi mat jeng dawa, haka biadai baki Surak ke Kongsan, hapa ke district, haka bagi kenturu, ya UMP, buun Shim Kialam, ban Budin, ban Pin Urlong, kena makan long gaji mentoy, ya upat bah ke district. Kimat jing dawa ke HYC no MP Kintop ban Budin yang jing sakut ke Surak na Mauthir, Syakir Syai, hadu Assam ke badai ke Bentah ke Baar, jang ke Surak Nongstan, Rambarai, ke berandap tang ke Bentah ke Beningkong, hadu Mauthir, nang taban Budin ru halo ke jing sakut ke Surak na ke skim PMGSY, bak kiwe-kiwe de ke Surak ke Bekongsan, siki kendong kencrat ban penyaso na ke ke Shnong, ban na ke ke district Syakawai Pan. Ka HYC Hinyotep Youth Council West Coast District hagan ni kasingi ko bamtang ilayo ban ya kendu ya Dr. Ricky A.J. Singkon ibolong MP jong ka Shillong ka jongi kumjur ngi kendu ya baaden nilar semat ibadai semat ibadai presiden jong ka WPP kalau kimat jong ka dong ka than ka jongi hagi jing ya kendu jongi ba Dr. Ricky kalong kawai kalong halor ka jing halor ka kawai kamat kalong ba hadin bangi i bagani ka Surak Kiswan kadai tang hadu ka bakut tang hadu Mauthir nam ta Kiswan jongan dika tulin na nosoy Haramrai berkajing kuat ke jongi long deban sedang no sa second phase nang bakan nong kajing kerku ya ka dong ka than ke jongi ya ko jong West Coast District tindak liang jong iru ila tular ban Simthia nam ta kene kajing kuat jongi nang bangin yo no sa ya ka second phase kan nong kajing kerku nam tai ba berkebaar kelong kajing kendu ke jongi halor ba banteng ya ke intermediate lin dan dika tulin nadu namo chadu kulang kumbangi layo ya ka benta apa fer ngilayo jing tular nadi formen fla bat ngi afterman ya kata ka Surak hadu menta ba kadeban yo no sana peteng na namo na magi i kani ka ba tre menta ka kud hadu mo tinadu mo hakulang kata ka de jing kerpat ka jongi bat ka ba lai ka bangi kerpat kalong ban penyo no ya ka tulin ban connect na ka West Coast District Syaka South West Coast District kemudian nang sen sama keluar ngi i ka dan ka intermediate lane ka ba tre menta kalong ka ban Malaysia wak kaji. Mereka jeng kuat kejungi kalong ba kade bandan ka tulin na ka connection na ka district kemud nano soin sama kurwat kata kalong kejeng kerpat kejungi i. Bar kawai kalong bangi kejeng kendu kejungi i ba da pipet nanong kasen da piat hanong knum kala khamjan nanong kasen sa jaido sa kendro sa nong knum ban ya wan yat nanong soin. Dikitore suruh i bagi khamyat ya ketika Surak kantai. Kumtangi kerpat ba laknu i doktor ba inirap ban penyo no ya ka tulin dan ka intermediate na nanong kasen hajaido hakendro bat hadu anong knum knang bakan nong gajing kerku ya ki pai ba kham tam ki nong wan jungok kai pathai ki ta kham jan bat kawai kadai ka ba menta kawai ku bangi kenduk long ki Surak i na nostan Bandung Sopian kalau long kajing le ranyangi ka West Coast District ilayo kini Surak nang ni entai da kajing yarap jong ka sarkar kami hendrai Kaba mentak long nanong na Sopian Bandung nostan kandan ka Surak biang ho ni mensuang ilayo benak ta kadan kita kan satre kita ka tulin hendrai menta pangi i bakam simtre ka tre da ka Surak ba longkat ka PMGSY tindak liang jongi kerpat ya i ban yarap lem ban tunyo kenapa kan long kajing kerku bat kan long kajing itanat ya kan sen tau kajungi kata ka di kerpat jongi barkawai ki PMGSY ni kini ki PMGSY ki bobun ke ban liang jong ka office Birludi kalau hak syaka tenat ndrai haduk mentakin patre gi bobun hapuk jang West Sir ngamlak banjar nak liang jongi kerpat ya i ban ya kentur lam bikin diruk nam bagin kami apply barkawai ka Surak kalong nang ni na ruyang hatong hor ngi ba hadu Akhiabari kalau don kam ka intermediate te kata ka jengi keren ka jengi bat i bangi kerpat balak nu mangi i ka don ka sinot ha ka tonghor ke balang tonghor ka senam arjar laito dikum tangi la don kam ban i ba sarkar patken kum kre ya ke intermediate naruyang sya tonghor syadu Akhiabari nama kan nong ka jiker kuru ya ka tega than jengi leng ba kini ki Surak la dai Dr. Ricky bolong MP jengi ila ban yarap lem kan nong kan pun kiuru ya kayo ka kot jong pajba jang West Coast District kita ka di jeng kerpat jang